Evo, drage prijateljice, dragi prijatelji, došli smo do kraja predstavljanja ovih dviju knjiga Vjera naših dana i Kroz tvoj dodir. Uobičajena je ona formula. Knjižicu Kroz tvoj dodir ste dobili, možete i uzeti na dnu dvorane. Možete nabaviti i knjigu Vjera naših dana kod gospodina Marija. On će vam objasniti koje sve pogodnosti tu sve dolaze. A ovo nije kraj. Otvorile su se brojne teme, otvorili su se brojni naši dani i svatko od nas je došao s nekim našim danom, pa predlažem da naše dane provedemo još u druženju ispred ove dvorane. Hvala predstavljačima, hvala svima koji ste došli, čuli ste, zvonilo je, sat je gotov, vidimo se.